kafra na isolime kafra enugo doto na bi ada ye koye na abubroji kake ha ya ma ofia mi be parazon den na nafuma alo tissue na fuma godo ko tutu nu maji na ne wovo ha na classic la jale I no mesi begbelela be maka hodo e ka ha na be mia na mi yasimewe na mi yashima ha ashima to ajigade fifia momo belem na asima owu ta na wanye ba yashima ngudo na be yayu na wanye ba fu ba amadogo fifi like omi ye jigade flemi to na da fima ka abamada ka wana madaje pona mi ba echi bottles yo empty ones yo wonto mi so parazon plejana dema nya jigada na maduduma bottle vvv ma wa jala lamana la bag mana abale ke ko mi package na mi apa mo pogbo nyu kwa mi package kama ha vi apore corner rema basi suba na yia ka awira ma ako brush akokle kwa atutuji afima anyaba at least na ma dare kare kwa awu jemsawo adawo ha la pamaguma hey ga hia ha nyaba ashikoklo plechi plejana afi abanyo na akpodo ki ogbo voa na ba ya tutu wata mana tutu cho ngogbe akoyide magbe maga tutu cho magbe akove ngogbe susuka te mania glomdo atutu cho megbe ngogbe koy megbe ya akoyi magbe susuka te mania glomdo ala bana mawunto wo natural bacteria si oka protect na me alo prevent na me from infection ta nyong motola vuvu afi sebu afi emi dana ngodo la ha ha to la vuvu kana anya ba adangodo vo atutuchu magbela a possibility ba sebu physics you can introduce some to your system. Yes, to the vagina. Itemi gbogbomba ta. To teach on gogbe cover megbe. Manye megbe koyin gogbe. Okay. No be to the lava vow. God damn minute la tonvone 654 Top Radio 103.1. Ele authentic mama pledge to nenyo bobo na open kosen. Nyele transmitting live to 40B Royal Castle Road Kokomlemle Accra Ghana. Yenele nkonye sem live. Nyele clearly authentic mama fan page on Facebook. Authentic Mama fan page is live on Facebook. We are also live. Sienna YouTube page in North America. Sienna YouTube page. We are also live there. Iyata nenele wana akpoma akpena okay na share wana nami na invite no view ela be ya ko ha na wo akokpede program ya hu na we nto ma call si afia wo de do de emiasi na ko afia wo de do iyata nenele wo de wana okpoma yo amade ha be wakpo ya ha na kpo gomeleme ekema na lekpekpede mi anwuti be wona akeketa mi adegbe ayi akeke akpena mitorola o Davi Edem dogbe to Adabraka Polyclinic fen kosemnele enye midwife nyele no pocho general enuka wellness unti leke mi anodetie le mi apete te kenyele le solio me yiyi me nugodo pele adododo apo wona aleke na kodo ki ogbo be ma hodo le solime akova pemo le asiome aleke na adrado ki odo ka fra na nature code eyowa no kafra na la fuma na bi adadra na ya ma ba hodo aka cover peme akopede dobubu nwa iya untinye le no pochwe no victor lava fawo akpebe le toaji na me ke ofiami aleke mi awe na nye yinugodo de pele yo menye mi atomia pa femo ekenya dede la fuma wa lekenya we ya ma sister Edem dogbele mi afia aloma isigbe ya okay todo la omia yiji eka ha na tibe mi akanya afia ya la hama voa ajaba mi ala bana mi apa awudodo amado lia mi ba achijide hikamu ala gbogbo we neglect ourselves and the family we thought the view kana koba lo pa wudodo mo lo pa chilala mala unchimako tutu ta to kuku dada ma ajaba bavieto when they are getting into adolescent stage la jaje nyenye ma adeyoli awona kuvia nawo ta to kuku dada ma jilao la ajaba mi akwa susu na yida oji
ukwa dodo ma aleke wa nyanui aleke no nyanu voa wa fitete ado tepe amado li anagado ko koma okun podi klan heyo mo podi kata chaka aba we la podi to ma bagada ma podi mo ta ajaba mi akpo apama aguma at least mi lechi jeve gbedeka alechi jeve gbedeka na chilam ha ajaba afi omi yona afi ado ba skin folds inya mi apa hato ma mi apa koma mi apa atama ajaba mi ako belele tohe alo to pay particular attention to those places ala banana mi je fifia anana ba bobo to biade edo nacho afima jiu ta to kuku dede ma mi apa nku na yi mi apa so he unchi kle de vio ke eje chichi goma na mi ekwe komla wa awo masasa na wo no bachu ta ajaba mi ala nku da apama ha goma mi akoyiji lakpama jajado fakpajia ncho a esofode no glo no ma unya glo no glo be miao nyonu alo amepeta me ibo wa nyefle nu avoye ye o mi kode adaka me nuka chilenu tao leko kayo chilenu le chilenu yakomi agbo ye o okoda de adaka me ofle cap drinking caps yo tea cap le to koda adaka me le amedrojo abe wava ofe bedsheet ya jo le momura bedsheet e podi wuku kafra lo medo kafra bedsheet le kuku dem o mido lim kake still they are waiting for amedroded bona ye wa bajra bajido so for no gbegbe akule no magbo iyeta amadu tao papa nwi ozana efe neva ya yakukazamole echile lekoyo sponge akucha ye ole tazafe ne yovaya yakukazamole lefe aton ya ame ha ebe elebe mia nyapa toothbrush for every 3 months elebe mia doli akama dezafi apaveya in fact nyato enu adoli amianto edina don amiando kyo eyata ole na namile nya bede ewento fe gai mekaple no adare adaka me anu jojo abe na ku awo ene ku vuvu ato ye wa ko ba dio alo enonye ku a kafra onu yo pete ya vuvu to so ye to vede oku ye mi ko obo sigbo we ma ye mi ko we look at an apple bed sheet adade home adaka me anu de kako jimlo anu de kako epeto opechile tawa alo chile chea eya kone chile fene so ya medoli po akucha ha the same thing edolele agedeme eye enabe na kobe ope nwutila agbla kasi ne dia ko agbla do na do abano wodo kake menya bede chile cha bele numawa it's too long you kept them too long pada muha amadolia sebio mi apanda we mi edona edo ajiwa mavahama madoli polisi kaka wa inyago and so katala jigada we don't really pay attention to those things that ajabaham afimokata like they all prevent infection I feel like it will makes you yourself you have that self-confidence among your peers amadelia atadowo na dogwa na nya ba yes amenye gakana tadauchia sebio na kanwu amata anchi no no gomepete basa ikonu mo na kanwula awo tale be mi pay attention mi alan ku de mi antom bia do kyon wa mi adode gbome ba ma de ke ma afia si yo me afia bo okonyo no mada ponchi mada abe echo like this echo ya gbene kafra ya ya do kuma kola no fia mi program de le afide mario program de kwa me ba program ma de pe megbe me ti megbe bi ta me program ya pe megbe mele another sepa me ton magbo me ponye pa haji aw me po megbe aw me po me va de jesi be ameyile nkume na ma eyaye apepe kafra lo saint le va vale gbegbe lehun ye me chapagba for me ti be ma cho ha de na wa nya be ni kake I couldn't contain it you wa gbe me ton be ma dojio me la gbagba je pe nka kero ko hia be ma oji go be o mi je na de go be ko anyi me wa ye ko o pa ehia be mi alen ko nya do ko nya fla jan le be on
akolechi na nya pe wina venye nya pe Pepsodent o nya len ko don ti menye be adufo data be wan cedi to ko na ba ple wan cedi to ma denu la adejina onio aba ple yako awo o fe papa un echileche no fe papa un o fa kucha nye na ko mi change nya fe toothpaste o toothbrush o nya change ehome nya change nya wonu ya emi nya so no ha waka no jojo kpode nya unte la be na o yi na girlfriend so gbo a eya koko no enu ya wo no enu via de ko adoa ala ko ma wi na do chonzi so odugwa eya kwe kala unti o ka gbo okogbo lezame o ga fi ado jijode mu at least kodo ki o gbo na look presentable vehicle na no fine vehicle na foko jo foko ku I have that confidence e foko ku mi aha the same thing no mi apes kafra support ma o ne ka video kletop te mi oha elebe mi anu kule de unti ebe edo ma no mekakaka afi na da sile undangbo plenu na do abeleke ni le no du nwi a mi do no ha nwi la be ne ko a enu gbegblon so wa kodio especially mi find this awola mi mo na oba alagbagba I see e ka won bubu ka na be mi ka so eveli ha mi akonkuda mi apa agobeblemu exercise okay na wanya ba afondila at least na mata wona na kola na mata wona na kola la yevu ami ya na ba brisk walking azo aba soja zo na click at least 30 minutes afina lachi na wanya ba staircase la afia na la ka fondia afli up and down tana ko be ye jefifia de all your vessels la they are open aga gbugbo awu na water cha la manu na exercise mo wom la release na stress okay another ba system akata relax na mentally la you are okay your brain cells will be functioning very well anya banya make na go exercise malala na kpoba amayoka lolo na awu that is obesity la wo wola mama taragbo amayoka wona exercise ha nwia na kwela balokwa chichima jana la ohun ma wo comparative ni the analysis ade na wanya ba apu mi adada yoka se bio mi yo na bo le village a wo le mi adadu ma agbledam ala ashichama na kpoba alama san lawo shi awu amayonya $10 ala bana wo kwa do wa is a kind of exercise okay ayagla venwu azo te pelegbe ayi agbo agudodo nya de ka malamu na kpoba gba uchugba o la lama sama no yo pana wa o doko na kan dete aka me yo na yevuda mi phone di mi ejo mi egbo za do mi edrumu mi emu anyi exercise wo wa de kamali Saturday Sunday mi yi program so ta gapo pada kamale mi ashi na mi adokile agobible ma umu agobible ha adanado le mi akwala le lokishi manyanya go ta me yo wa na exercise pa na koba no na fit every time all the time nya to me lesede obe na me phone di wa anyima wona no mapa because me kwa be fifia me tanka le zozo time me kavale na be me bal exercise wo me wona exercise me le exercise group ado me craft fan club ado me Saturday soko me yi na ba wo exercise let o ka ke me kwa be nowadays aye me kavale wonye wa na me fo a me wona exercise le home astray do kwenye me jump na me bubraina abobo akaka awonu ya awa am pressing leto yo be ebukayo danwa waka for the chitre happy maka zozo gome ta mi ato ne ne ti be ya no de die kwa winter lenko de do kunti wo pe wona wo ko winter na kwa menye ndudu ko evo amado nya foko oyiba ko gbozre ka be yo amenu ati o dem monitor mo nu wadrum pepe zreka me wo exercise de ko e foko lechiko ane gba o ko ane ba je ndu e couple na dokri wele zakpakpa na stretch dokyo kaka abome na zovie be na zovie na putu vie na jump vie na jo
eye na wo ampressing kleto yo vivi nchuple nyo no kata penya e menye nchuple nya glomelo na ejibe ya no teteko elebe na wo domao be ofe bukawa emena no bubu afotete ya o na mi bubra kaka na pebe afote now because ebuka auto emehe eyata enu medibe ata eklo aliokwa. You need to be doing exercise every time. Every time. Because the verse vivi mola gasha gamala naturally we are curing it. Okay. My jiha my global regular checkups. Okay, regular checkups. In the hospital. In the hospital. Okay. Magalalaba yajedo. Afia yikoju. Okay. La koji fia. We have something we call wellness clinic. Okay. Wellness clinic at the Ladabraka Polyclinic. Okay. Afi hospital Afima is just a walk-in. Manya flitoga na la bebe ejibe ya blaboga kamo subota ima blago. Okay. Na nyagbeshe zoko. Ero hospital abiaba fiki upa wellness clinic laha. Na gada afima nurse la afima wa blabo no. Akpo okpekpema. Awo o sugar no. Gaka sugar wo maya afefe vi plus suba wa ado olamakpo. Na wanyeba ohia ba na ko doctor la. Wa lolegano akwa ina doctor bo o maybe ina va mi ala yo ponye ta yo jibana wa anu test plan no na wo akpo la kama wo ma gasha gamala rokio dom na para kaje vegeto ina wo anya bala ila la masama ba dollar rolia me na ba silent killers. Okay. O wugala to didi manyanya go ma jeshidada ko gano bo ni ale ye wo meyi kaka na nyako obawe joy awe ma iko suddenly fifia haye ku haye gatenya ba achore ka kuma kwero koliko iko akwa attack ko avoid ma avo abaye pata yodoko avo awu gada ji yim la system ama tano anya ba once a year alo twice a year thrice a year never do the pure alo wellness clinic ma watch ko ba jinwo maton bia na yi wellness clinic ma gare ka na never no kana aglo na yi ko oglobo ye vaba na wa wo test don na ya call you check up your system da wona nya gbe shedo a doko ado wezo no ko nto je wo goma odogoma because onya ba is just a walk-in for the BPs temperature, height, weight, sugar level. Kula hamo kata. Afi aba machibli bona ha once a year la. We have something we call chemistries. Chemistries are when you na do liver, kidney. Kula hamo kwa bade. Agboso sokai ele fit ha ele lama sama cholesterol level. Na check mo kata once a year. Kana i wellness clinic atagbo no bo. Yeba ya wo chemistries alo yeba ya wo test na yepa organs so ya kwalo la lama sama gbana koga no na yi na ve prepare na afoba maybe a guy o you amaleshi that time gbogbo na yi na drado kyodo na vawa we doctor na koko anya bala ye pe condition ya na unshanu la tete na ka frado de gbona opo e ko ogble na kwa ogle no ejego mekaba kaba. We want to prevent. We don't want to cure. We are preventing. Yes. Egbefe topic here, how to prevent sickness and diseases. Yes. Bema gedemiamo. Ta eno ado yomi awa eya blom sister Edem Dogbe enye midwife chola Adabraka Polyclinic eya fe nkosem nele. Aleke ni anaiko ava adomi adoko okpo lekoju akpo be mi afa system ade elagba no se lokia. Ela be fifia ebe doko amegede o le kuku alegbegbe o menya nu kailo wumu kebo edo ado wa ebe silence killer onye o media obodo kwefia na kake kwa wu pata manya crowd e ata nenye na checkers almost every 3 months or a year eba fuma ye na neba chemistry ma ye na nyabe ye fe liver ele okay lo na de le jojo ye fe kidney ele de lo na de le jojo o fe domede o sade do bona alonu ka o fe intestines yo do caviode adele ngongo a na de le jojo a ti a na me koji be check up a ye mi akponu ma o ye mi aton ha leke ni alebe na mi agbo areas wa eye wo ma mafu mozo ne badia de la madesi
Allo. Makoro kakweremba Okay. abanyonu wona. Mm. Ajebe at least once a year la me scan. Okay. Once Now a year. once a year. Scan about Scan stomach miakwa low. dom waku miakwa vigi dom Okay. GVO Okay. at least once a year na ekwe ya mama fufu kwa na you want to scan afimi ukpokwo ganya be fibroid elenwu afimi wana pap smear that is cervical cancer. Okay. Now I will test no akpera bede you don't have the virus inside. Nama lashua nili vaccine odona. Now I never view onye teenager have from 18 years la akwe ye wa will test mano me gbogbomba sexually active. Devi Kenya gbeche kokwa they are sexually active. Okay, the Tesla is from 18 years and above. Now once a year or every 3 years. Okay. No, I never wake yama. Umaku virus arako vaccine do after 3 years time like you have to check again. That okuku the mamia we afimia no miakwa anu ho donko abanyonu wen plus suba no anyaba teta dalema na akweda jesha na yi na wako chuchu no plus suba magava akoko pata na namao. Okay, Novi Tudolao 7:13 Gandra minute we eton to top radio Jinanyo Bobo show Pelanya Jojo Pen Cosamele Davi Edem Dogbecho Adabraka Polyclinic midwife Pen Cosamele authentic mama. Okay, I'm nearly clear live la authentic mama fan page on Facebook. Also live Lesiana YouTube page. Nearly live Lesiana YouTube page in North America. Nia Novi Yonya Bell, Peka Bobo, your Bessiana. Yon hala for male yakpom opaza ha go for abeleke megle dongo by 29th of August 2024 ya back the 5th of September enye siana pe azanga le Denver USA epe ya eyata ole amesia mepem be nyava na yiwa we adiga adrazama ado eviope culture miape dekono preto den go le America di come ha mia diga la fuma akova pe avadra amonu to amedo. Facebook tado lemonji ebe love you sister more fire. If you know what ahiango. Afeto Kavaji Richard, good evening. Elekponye lacho Italy ebe authentic more fire. Davi Akpene no wana ebe good evening sister me family lekpo ocho teshi wele doji mebia hana no wana pomyokata plesronye esronye senyu atidiga ebele nkonyesem ebe David ahia ble ebe good evening sister, God bless you ebe wele doji more fire yo lekponye akpena ameyokata lekponye mia wele doji kene meta ni me yonko hare omeka chichio na manya fine lekponye chi ne makala open messages medeko me share video authentic mama fan page me share na me live na nya invite me ahono ha be wa gede emename mavumona elonoto be miabia babia ne babia de lasio hemeta meledi bia bia mebia mavumona ne na bia ke David peace ametefe amegbanto krale ka dikra go ha ho David peace ametefe ekenye miato miape eviope gospel artist for 20 years in music industry for 20 years people version like a gymna Ghana to call a big particular nothing miele asangama juge na David peace unchoike bo le enuya miele azama David peace ele azangama juge 20 years in the music industry ele juge unchoike bo ekenye next week Sunday celebration of gospel music 20 years in gospel music akpenao abon egbe magba adefe abon ha dego obe akpenao wana anojile agesfen keke weed akele agbe le gawe ve platform tutu le global evangelical church El Shaddai chapel le Tesano global evangelical church le Tesano afoma wana anojile next week Saturday evangelist peace ametefe ble
artist Harmony the Plebubu Akata wa ano afima eyata David Peace ametefele mi akpem evie okata be mi aba support ele ka jide begbe me na mi efe ha o ha vivi ma kwado ma didi kra na se eyata efe ha o makowu wo na unu na mi eyata ele mi akpem next week Sunday le Global Evangelical Church le Tesano gawi evekla fame ndo gawi evekla fa ye wo asanga ya duge bobo group bobo wa no fuma hajila bobo wa no fuma akpede David Peace ametefe hu ben wona aje fiato aje gato authentic mama ha ma no fuma a support ni dada alomia no via the mau yire ejiha lebebe me kaka fe bla version ya eye egbe magba waka de epe ha ye de go eke obe akpena o efe ha ye efe tanya nye akpena o Yehowa abon ma ni adedego nchoma mi ekpe mi kata mi va ni awe ne bi ofe nko na keketa akpena mi no vitrola David Peace fe ha ye mako awu wona anu kake before then mi se ha agbaja yada authentic mama the 103.1 authentic mama the 103.1 Hey Baba, what you dey do? Make you change Shakara station, make I hear proper program for Top FM. You don't know say MFA dey on air, MFA authentic. Wake up, Top Radio back Mayo Yehowa le ha omede maugaito Mayo Yehowa le ha omede Wake up, Top Radio back authentic mama the 103.1 Mayo Yehowa le ha omede maugaito Wake up, Top Radio back Okay, no binya salao ye ita mia yiji ne mia kokosa do kabana babia kele mia bia sister edema ne mia bia 02 ayomles pada kuma bomana no baune na ayomle jina ayomle 02037695620 3769562 yomleji 02037695662 yomle number maji fifi line ekema miaji amegbanto le kaji hello efo Joffrey agbojinshi efonye weso aigbe tanto yawe le tojinamsia birthday de donne driver ya lo aha
Oh, okay. Merci bedo me missy. Okay, ma uba me missy. Okay. Yeah, ow. La firma. For Geoffrey. Oh, hello. For Geoffrey. Okay. For Geoffrey, madakuku na troyo. Yo, madakuku mi na tro na yo. Mi ayom, alo mi ayom le 0. Ayom le 020. Madakuku tro na yo si a for Geoffrey mecho bonyo anambe. Echo bo 020-376-9562. 020-376-9562. Anya no ba keji na ayom le. Abia babia. Nusa ke kuden la mesenya ona tibi abia fifia. Madakuku mepumo now. 020-376-9562. 020-376-9562. Hello. Hello. Okay, medo ta flache mia a checki no kale jojo na mia tro ava. Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 Let me cough. Yeah. Oh. Authentic Mama, the 103.1 Ago Gamato, Ukonya from Goka, you and Jim Basham and the road to Authentic Mama, MFA, the top 103.1. Akakabo. This is not going to. I'm picking this and let's see. Hello. Okay. Okay, no Vito do la yo mason mi po technical for take on you mi correct yata na yom fifi lie aso yom fifi lie mi dota flat 020-376-9562 020-376-9562. Hello. For Geoffrey akpebe trogbo. Away so you know. Bolo. Top radio back correct. Scan chonye problem now. Scan me you akpo ni kitutu allo sister went to the one. Marakuku na wanyaba ayi koji oba na wuskana. Maybe anya na bloa. Yita doctor ba na wuskando. Na no lia mi mata kwoga na na maku. Blank kuku. Mi mata kwoga na na makla nkuku. Aja bo ada machine de podojino. Okay. Allo awe scan olivovo. Okay. Atawe chine wota. Atawa chine wono. Ta edipenya na blo ye doctor ba na chu scan ado. Ta no anya ba scan amatenchu a asasanto ba wa konu tutu tue anya kuhie. Dakala wellness clinic ya mahia na agadeko. Ba na koko akoyi de cordially. Daka na anya ba a complain an complain ada. Yewchie ye bloga ba wo lab hayi alo wo scan hayi. Any akpoba nu ke tutenya kuhie. Okay, fonye esenyade. Akpe yom le 020 madakumia ayo kabakaba 020-376-9562 020-376-9562 kabakaba komia iji where's up metal hello okay hello where's on call clafina yo cheerful
Kesema madakupo no. Akpe. Okay. Ebe isemi apenya o evivi na intota ebi ayo apochi abotanami akpe. Amebubu. Hello. Hello. Efonya Wezo. Good evening. 2020 Ashama. Okay. Ijinam. Okay. Ebe well clinic first akpajide famako le ha. Okay. Na doctor na se babia. Na doctor na se endodo akpe. Amebubu. Madakudo ne. Baraku wellness clinic ala koji de shared ala nye government to ala nye private to wellness clinic ali. Onye mi jagoma last year. Plus suiba amu na tava azonko agada kojiba yado yedo kwipo amado grana ba eflalelebe ita yumata wonu ta wellness clinic to kukuda de ma alla koji de shared. Okay, mekanejbene say hello apemeto. Evening, call clafine your choice sister. Maraku Eugene. Okay. I don't know, sister. Akpe. Adasele mone na doctor babia. Marakuku scan oba naturalo X-ray. Ebe scan alo X-ray. Opete. Ebe X-ray. Okay. Okay. X-ray ala ala mavuvu. Ekomda. Manya general X-ray kunyu. They are being particular about your spinal. Ite woyijita. No anya ba imata akada jinofia ba na va mi avoa. Price ayide anigba. Ta jigada dodokoma ofana with extra report plan na oyena na bo yina ejina na mada ta tokuku dama area manala ata survey other facilities are opo na po government one atan yi for the price abanigba. Okay. Abeleke na ebe government on edenekwe a. Ta natanka ya fibu bude ha. Government pe kojo subole tefe ota ka ya afiade na kweda. Ka kemia pe mekako wo pe la me kono fefe o egamelio ka ke pometo kono amado atwa bia akpe. Hello apemeto wezo. Nko klafina yo chwe. Le yo cho Bobi mam reku yiji babia kale. Akpe. La mese heke. Okay. Akpe. Me am egbe o to vovota anglogbe le vovona mi avedo me to egbe ta mi akwena mi nene mi kata mi ayu ede mi atome ne mi nya seme na mi ko akpesia. Okay. But akuyo azale mi o matak blessing go me anglo to benju. Dabi atak blendene ka kenene nya seme na mi ko egbe o ami ato mi nya amunu to ma. Hello weso. Nko klafine yo chwe.
Call day. Mother, could you do for said them? Akbe ma kok benao. Akbe. Lúc đến như không bị phê thì mà ý là tổng của mày tổng và như con làm mà con ta và một mày drop cho cả ta mới chịu drop có mày ở cái và mấy nhau cái mà chi nhau. Okay. Okay. Na la exercise wo afia. Na be. Aha, ta o fe do se fe wo na be enele body pains ma feel. Alo alipleto yo. E do de se rekle fe ko, pele do e ke na pole me. Ta ne kwe be do se ma poku le la me vena o la livena wa e won na kwe be le be ya deji poto. E kwe. Na kwe de. Akpe nene kake anto adon akpe amebubu na gede tada sele mo ne na se na mebubu na gede my sister. Yo, kaka adayoli ha. Na wanyaba mawana exercise wa. Iha awana tajaba na no exercise wa. Afi ha ajaba na po wanyi no position pla wanyi momlo ba position. Adayoli na wanyaba abama le fem. Alo akpada ka jama awa akpada ka wa iha na la mavanama. Akla wanyi no a ajaba ishe ya na nwanya na relax do piu o shoulder klo ojima kata na balance plus suba ejina acho afoto. Okay, akpe mo le mo chi sugo amebubu kelo apa meto efonye pita dra anyato akpe nye le toji now. Okay, I don't know, see. Akpe. Achako nya dadao maglobe manyi. Ta anaba na noli anana moko imlami ma. Tato kuku dada ma fifi ankubu bana be ajaba miaza masha maklo we call it personal use. Untoto. Plus su iba na anyaba dolala dal no viumchia awu makpogo. Achana da ukuna bana anyaba dolala da va agada fama kuma to masha malana doma kaka ala bana mieza mo personal use mo a nyento tonya zaza mieza ne mikata wanyamuda kamiaza. Okay. Ato kuku dada ma masha makla ato. Okay. Fifia ya ma oblo mele be amerike ele be view na na ji bia meton a pleta o ameton alo tileche ameton nene ple energy de ka make akoto kono lelo akodo na view de view metu kaka akodo le wutio ela ba me se me ple fe la me ple afi yo tom ne la de view me la fmato afi tom de view le o hamle toto ta me hia be evinyeta miama ademi la pemeta mikata miaza papa unta o de ka sponge de ka o meza ne akpe hello apemeto don ko kwa fine le yoche akpe sister we so mi ase o babi alo nya J'aurais beau pour un fait le nom, mais manière la vraiment vraiment nous c'est pour un peu. Ma doit si ani, asido ani clair in question va do go direct. wow emade na yenuka man ene wo for day na yom enye ntope no ba na ma na kpo davi pe no ba na okle mi adoje wa pede unti ose a ta na mi wo program for mi wo program for na mekpa na yo nye pe no ba megbo no ba yo gbe na yom na ma a connect o place sister na wa afia aleke na ajegbagba ko a treat do ki ose a okay ka ke do to na seda
Nye gblɔ last 2 weeks be megatso ƒona ve yeƒle atsike o. Yema ne be yeƒlem ye nonom gake still la efia be edze be nayi kɔdzi woado akpɔ tsike tututu yi ke ata wu germs ma ke fu ɖem na virus o bacteria yo woakpɔ nui tututu atsike tututu ata wi evelia hã woŋutɔ ko ɖokuiwo gbɔ kpɔm wo partner wo sexual partner ama ɖokui gbɔ kpɔm o sometimes ɖokui maybe suno gblɔ le nenye be suno le asi wa efia be suno hã ele be wa acheke ɖokui gbɔ le kɔdzi be edɔ ɖe ɖo le ŋua ɖo ma hɛ eya gbɔ ne xɔe le lo exɔe le gbɔ ewɔ be dɔ mele kuku o aha sadze be miameva katã menye wo ɖeka koe ayi kɔdzi o okay atreat miameva yɔm le program megbe sister ne me yɔ nɔba ɖe nye ƒe nɔba ma yɔ le program megbe ne yɔ ma connect o kple sister dem ne wa kpe ɖe ŋuti o ya yi dzi ame bubu ayɔm le 02 maxɔame etɔ̃ bamlewo ko ne ma yi dzi ma wo akpaya no 0203769562 020 maxɔame eve mamle ƒe babia la akpaya ko newspaper headline segment ya la fuma ni we jo ale makata na mi godo ta health segment ya akpaya ko last caller hello apameto wezo nko klafine yo chwe nko ode sister Joyce nyaka ele babia allo Nyamo klasika mala niemo gomo correct no. me sema one benuka o batike me le correct wa ya gblɔ mi le be de menye dɔ ɖe sia ɖe ko na tso le ɖokui osi ayi kɔ drugstore be ya flatike ya o ne eta le ve we ntɔ no o ya ta le eve nya lo kata ne yi ba flea ne metasi kɔsra ɖeka megbe metasi wa kɔdzi na ayi maka ba fle bubu o ne gblɔ mo le alo sisa mara kuku edze be woado akpɔ because wontɔ woe ewɔm meta kpɔm ni na va woaxɔ ɖuɖɔ aho aɖewo awo dodo le me akpɔ atsike tututu atentsa yo dɔma na wo okay mia xɔame bubu ta sister me ko ese de ta ne ohia ko le be mia kɔdzi eya nye vovototo le Africa to kple yovo dukɔ last call hello apameto okay okay ebe ne le unu fie ta na ikoji ona atike adewo ona na atike do wa ka kene o kana ka kwe kava ye ome nu be na wo lab adeke kple to wa kpo be nu ka le vo ame ha oh okay sister na do okay akpa legbanto ma je ba na le nku de o unto o ɖokui gbɔ kpɔkpɔ ƒe nyawo ŋuti evelia hã ne wanye be megadoli wotsi le ŋkpɔ oa edze be na adoli wakutsa dzale zam ne le hã edze be na adoli wami shishi kwa edze be na adoli wo ŋumo katã ne na ƒoe ɖa be ede eŋuma kɔsim na ye hã elabena yiwo na watsike la na allergic reaction onye alo na ne ne du ohe ŋuti fefe ma by this time adze be wa'tɔ gake ne metɔtɔ ma le ŋkuɖe na nakɔ ne na adoli wo ŋuzazãmo ne miakpɔ le wòayi ɖa afi kutsa kple papaŋua hã gasi agama nu siam ɖe gota ŋdɔkutsu kple eya na ƒo ɖe me medeko esea ebe akutsa etsile tao akutsa kple papaŋua mi no siam ɖe xixe ne ŋdɔ na no me dum ne be James ade va le ma dɔle va le ma ŋdɔa ewone
Nemi ne ha tonye makokpedo monye be nemi le a mi dam ya fa kucha o mi dekle papa wo anyime wonene me dene ade kaka afanye kona kwebe ekazunu ye krapo le do kwesi menye be amado do kwa pale le chimako ao ele be na dele joji enye me wonene ada o se ko me kabasia o de heke alo tefe na sieda bobe ayale meto amado o ngola ne te family ota ti le ko me te family ota ha che kaka fe ado ha me puna poza now akpebe dolele awonu yata ebe o ha nene ti bi afonu class sister megba na yom mana no ba na yo alo ne na ti be mako no ba aha okay ta ne na yo nya fe no ba ne na yo mako net your class sister ha na kafia afodo pado no hia be na yo gbogbo a ekema na yo gbo fa sister mi akowunu o maka ko call akpa so ye ha yi down for nka na bi akowunu now Okay, mako unu enye ba miga choku mentomiano achika plan no self medication. Ala bana na uto choku aba ya achika la manya adonele ka kumi ye achika no na. Nyeyo na ba signs and symptoms. Jeshida yo wonto na akpo afika ye mentomi akpo aba koji dola wana. Ayo na akpola dolala vovovo denu no mata ata have the same symptoms daka dolala to vovo na ale ina ku malaria ale na fila na ko be ga the same symptom feeling ta wo no aba ka malaria ye ko ka be malaria chika avodo ma hi typhoid ajiba ya da funo ta na achika no na ma na yi over here ba naza chika no wa wudona wa ma wudona wo because something body intolerance if ever you have build resistance that achika mo ga do na wo afi mi ajaba mi acho ale mi ko na painkillers wa ajaba mi acho ji apoto painkillers o la gbogbo egbe ko he ina kulu acho pinata acho pinali jimo fu kloto na ko na ma hu agba na afia da roga ulama maga achika mopa gbasagu kwa ishi ya igashi agama ale ya ulama uvemea nana mako igano uvemema afia jeba mi anyaba achika de sha de meno alungudu de sha de nyeda doma oto na miapa livers unchigba afi agada lama wa mena afi yeke ujeba wayi tana wanyaba mi achika wa abuse nyechuku ya apa na fiada duga mi abidem ya livers unchi apa okay obenya se to a menye abaka onyo eyata atike koko vivivo painkiller so le mi adoko si doctor me prescribe alo me globe mi cup mi ko ekleto kata na nove ya edoyo kata mi letese a ne mi ato mi lenkudo mi akpobe mi anto lekos eyata mi alenkudo mi adoko ne mi anodete jaje ha ekma mi anabediti no vi todo la obe vivi me vola agon hafio da sile undangbota mi akogbeto akpaya asedafi ne babiado kalemiasia ekema miano toji next Saturday miaka yejiname miato kwenye be ne miebe miano nyame bia ne miano mia enyagomesele mia degbe ma ekema mi sponsor do nanyo bobobo show ya le sponsor odina segment ya health segment so ne mietibe do fe kelasio no kelasio netebe ya co sponsor akpaya wona akpaya kemi chonko na me health segment ya ekema mi de kuku mi don semi nyano viola kuku le chachron de manya ota yeta no ha ne pedo unti ne sponsor do nanyo bobobo ne sponsor health segment a ekema wona ano yiyi nyato wa senu gome ekupata ya wono nacho no vine le dia sponsor mi ayom le 0244 066752 ameyo le Ghana ameyo le outside Ghana emi etibe yo pede do nanyo bobobo wona unti be wano ya menami nyano no fie nyano vio ekupata ya nacho a nyapela mesenya okle nububu wa kema your authentic mama 0244 066752 number ma ne nane akpedemia unti be mi awe na wanyo no vitorola David Edem Dogbe midwife to Adabraka Polyclinic ewe kabawo egbeton ha
ekpo be mi anovio opochi anu gede o menya ata mere kuku na no vavasia na efo Isaac ha be nyeledim wabafia nu mi cho lab alake mi afa bu kamenya o mi va na lab ba na lab kweto no be mi va wo lab no eketa o blo kweto wa nana wava abafia nu mi acho ma one don semi avemi anu agbe na didi na mi akpe na o okay anye Davi Eden fe nkoma ese mi ayi wonaji novi todo lava vao ke Davi peace fe hado metima pouvoir ni menya leke wo he mede kuku mi apo haya akoyiji na mi ayi wonaji na me Hey Baba, what you dey do? Make you change Shakara stage, make I get proper program for Top FM. You don't know say MFA dey on MFA Okay, novinya sela mana na nye be gandre minute plan nevo asike egba me kokem me je wona go meto ga tutu ya ke me call health segment ya la be me vale jesi debe amegbeto le kuku unnecessarily ele kuku akpa amegbeto le kuku ko akpa ele no blani wo ye me over le jesi debe enu gede adon o menya amado me call for health alope de tino nya serious so ele no glen ka kemele nyanya e yata ye mebe egba amedibe mi ano mia doctor so nurses so cover program aji le even le tvg e yata ne amado le company adon nkonye se nye eveto evio nye le nkonye se a medibe mi akpede mi anti ne mi akome wona ye okukwa no tv aji ano no fia mi ano fio eveto abano no fia oboto le odo fe degbe ma mi ato mi poda poku ke yo mi ano fio leda e galasio ne bobran e galasio na ta wona de wo ha wona de peda ma de unti e sponsor wona ya bo amegbogbo yo seneda e le na de wona ma uma nyato yom le 0244066752 0244066752 nene de be yakpede do nanyo bobo wona unti ke megbolo dongo be bobo street carnival de gboti no gbe le ho e ho pe le September 28th of September 2024 le eho young festival de gbojinogbe alo asoglo pe young festival pe duduma ye wona to he mi chonko na be street carnival bobo street carnival bobo group yo la cry yo la voter anywhere nene dibe yakpo government nene our competition. First prize 10,000, second prize 5,000, third prize 3,000. But other awards alo souvenirs so mi anamea mere kuku ekema na yom ne mana nanya aleke na awo ne group la so ne be mi compete enyi azagande ekegboji le September pe keke bla vevoni egbe la fema eyemi amegbogbo mi le ame ape o tim alo pembe mi ava anye competition gande
bobobo group opete wa a process alo wa zazo le kle bobobo hajiji mia de hajiji yo aswa bloody happy competition ava gada de EPH bankwepe a bloody alo package ya wa competition le judge social le go kle to wanongo a judge eye mi ananu nana bobobo group ike mi declare every year mi declare bobobo group ike anye the best le Ghana ele vota o ele Accra o ele Eastern or whatever I declare e atana bi agede ko na yom 0244 066752 giveaway Ghana to ele ngone azaya nye asoglope yan festival pe akpade eke gboji no gbele ho ye le mi katampem be mi ava maditi wa ase jingles o le top radio papa na oji TV o katanje le Ghana to come go to TV3 pleto kata o le woge mi ase eye mi akpo azana mi azame common poko ya madene fonye Roger mauna donson be edoa nanyawo ke David Peace fe habe David Peace enye be ofe gospel musician Evana program ya next week Saturday David Peace anomi adomefia next week Saturday ele pebla ve fezandum le hajijime le Global Evangelical Church le Tesano next week Sunday ga we ve plafan eye ekpeduko evio be mi avakpede yinti be ya dakpena ma be exploit pebla version abeleke nye oplonye ha le journalism mi apedo ya wo broadcasting ya mi le wo 20 years meje 21 gome nye ha me bodugbe ni na mi avakpede un ne ya kabakpede nye ha un se hayada David Peace Ona bile bile la me wala me pare comme les pièces. No, amen. Oh! Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Yeah, what's up, lady? Don't say about don't say you play the second one. Okay, Novinya Salao, David Peace ametefe ameji haya eya no melebe for 20 years la hajijeme ahadema imapo katangbe onamio nya iji bubu ha be eto make Authentic Mama the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Hey Baba, what you do? Make you change Shakara State to make I get proper program for Top FM. You don't know say MFA day on MFA Authentic. Okay, nya iji epe habubu adema ke misebubu handa next one ha mi akweda imapo katana mi tidbit ko nyo wona meleta mi asetoni ada eto haya
Magafo, 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 oh Magafo, Nyefuta omega podi jole wunya, Nanya medani hala Magafo, Na medani hala Magafo, 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 Nyefuta omega podi jole wunya, Magafo. Okay, nothing as la yanye epe hado e house subo e haya subo le sineme po wa mi adon kuji be sister ya next week Saturday anom ya dome e ya ta mi wo de kakulem next week ga ton tututu na mi adoji jode mi anovi ya un ekoveg kojiha efe black version ya novi Global Evangelical Church tesanoto mi jirado la be authentic mama gbona mi adome unchoma e ye mi amekpepe o wa va mi akpede David Peace ametefe un be Mia at the penema de fact better. Pebla the as on so the music industry is not easy thing. Congratulations to you, David Peace. I'm metape. Novi egbetoa miako. Okay, miapui. We'll play and end it. So mia nepui ako no kema dak beto hedenami. Ame yo katang pom for divine. Afet Emos Akoli Larry. Dr. Akpen bubu kata mi subo ni matangle mi fifi ye lem ta mi kokem ne dakpe na Facebook to kata mi share video o mi like page mi a follow ne wona na yi akeketa akpe na mi turu lava ba o kene de bi a sponsor to na nyo bobo show na yom le 0244 066752 0244 066752 in case you want to place your advert, you want to advertise on this show. Call Authentic Mama on 0244 066752. Egbefe Donami, Francis the small boy, Nyepe produce play DJ Killer 6. Or your when Nyepe producer. So thank you so much for supporting me. Egbefe Donami, Nemeka Senkonyo. Ekema magle mi declare David Peace fe haya be neme jani ha makafo ke osoro de boto they are here. Osoro the robo, Osoro the robo, they are in. Osofo, Akwaba. Yeah. Authentic mama. Akwaba, I just say.